Oh, sa yung kode wong ki yang ongbu. Tata accident na yang kata ni lingo nang gyo yupu mai cham ke tam kong hayang mai ni pa me. Kata ni li bua cha đâu me manga driver manga tu atang balam me ngo nang ki. Abo ma dobu area ngau sak abalan san yin bo. Tong kong yang mai pung mo. Tara sak abalan jitik kanang do punya. Konyak udah lido mak do dasu ji chong ga mung sa. Hai lam lo ka ri bo chokong nan lo ka li punya lam jang de konyak sak. Abo ma an sak. Tang do. Konyak ni de chong ga mung sa. Konyak nga mung bo lam ni ni do do yi ba de mai dung. Konyak lam tarang cheu yo di do de de. Yi ba. Lam ni mo yam ji yo ko se lam jang sak mo jang ga hi do. Orang linang orang yang menang de chong ga mung sa ju. Tabu area yang abalan sanjing tongguang si yang mepung tekador si, abang informasi sak abalan sepanjang. So, aji doi man kiba tukla na kota amnian ke seru guru guna aina se, to kari accident guna man bisi huni na si, aji ta last time di, ina NST pas ina kiri si, aro itu opor ke bisi ina kiri na, aro bi, ina aji bi. Jogali date 10 August 10 ge aro yungo laga tata JBL chawl pukina charo aro inai kirina aro tadibe on the spot tuita manu murise aro tan tindaro tuitaro mane injured huina ulibe ektaro critical condition ge ina jora dibai ina lui aina tunjang ge ina lui jese ekta Chukrado to aro itu tuita family la opor gibi amdikan by pray by motot kudi tv na to be abnehin gi sop ke moi ba request kuna chanai di se tanla atma ge sandi bawli karne ton la pray by motot kudi tv de gun itu bi chanai di se aro inala happen na hole karne man society ge na o karne abdikan by pray guna ton la pray by motot kudi de gune itu bi chanai di se aro dando jokali morning fale na chai charo ide tobu ba ina chai she tobu bichi ge do wangshu bai aro wangshu bichi ge tamgong bai aro tamgong ko par gu le do tamgong par gu le do tanla yungo pusi bai to itu accident hala spot to gu le do itu tamgong la par gu na oju chaka ge tan ina via situation lo ina lok pa na tan ina happy news ini ektua tu ka chama bu na pusti sob ektua tu ka chama bu na ina chaul lole cha dum de ina la situation ana time de sabi rasta ge tan la pusti ta pina phunjina rasta ge ina happy news na aro spot ki bi ina tu da manu ina muri jaina ide itu dunia ba jai jaina sabi kiman muntuklah kota itu dan family garne dan ina tukuna chai so libi rasta gi ina happen use so itu side la rasta ro itu pusti side la rasta ro man rasta nis nai noi itu tapu ba china ro wangsu ro tamgong majut kido man chai itu duta compare kushi gulo tam wangshu aro tamgong majut ki man biya se rasta ro aro tamgong du yungo do man de biya nai hulibi man ke ki happen ho le se ituro man ba janina nai to itorni ina happen huina ina isi ina mon pe khala ina huina do chokali ina accident lise to nanbi lakchaka ba sai se uluro moromba tan family garni ina pray huri di bide una paina je to mubi iman sornai alakhando to paile do apni kan ki bi share kuri do re one to bi chanai di chalo